Yan. Sige kakak. Naik ho. Ayo. Marah tayo kung tayo. Katalan tapang ditapak dituray sa saka. Hindi ka nakasasabon ang sa sekolah. Ay, tumiring na. Ay. Yang ako ng tanwa ay ho. Ay. Ako. Lumasabot sa itang ay bisa ito ating kulong. Para sa hirap upang ay ating mo. Amin ako isang ako gusto ito ang kulong. At ako sa pagpuntapan. Ano masakit? Patpakin kita kamay. Amin.
Ay, kumarap. Haleluya. Ay, ho. Ayo. Sa dito yung ko itinama. Ay, dapat tunang tapan tanan ko mamanay tunangan mga hindi kita harus rujuk atau rujuk saka dito runtan tayo apa mamanya hal maka harus rujuk maka dikahayon bisa hal nah hali maka yang hama tetap mana yang bisa ini kami hama ni muhab rujuk dia apa kan turun bisa mana maka tunai hama ada mana mana Nana, mana tulis hama, tenang, tenang, tenangnya atau masa mana就是在你在今年主日聚会当中，好吧，哎呀，哎呀，谢谢你说，我都不是，哎呀，好吧，sekarang ayat hama, aku tidak boleh berdoa, kefana, kefana，在我们工作当中添加力量。在祷告中，奉靠耶稣的名求，Amen。Saya berusaha radio apa ini kan siap berusaha mengoperasikan diri siap dan dia ini ada persen soal Kata mana yang Yesus ini ini kalau mungkin nak so hari ada Yesus kau tu sebenarnya mangan Yesus kau tu cerita apa kau kita kau pakai di dalam tujuan dia paham hati rumahku rumah apa kau rumah aku pakai di rumah dia masakan mana
o siya ni urip mako mata gusto ni kriray palalanay na kalay at urip mako ta mga ay urip mako sa minyo ano mati wala sa katula ang di katulad ako Irai kung ipungtungay kaspat nabul kita nanay magaling na radio kung sa tituron kita ulit kita masama na ya kita siya ya kita nanay kumpungan palcok ako kapag hindi ka po If I
感谢主巴拉提欧鲁敬拜赞美团，bisa tapang tubulihay na nita. Kumariyo kita, katumirang kita mapulong. Kumariyo kita, kaangayay kumulahan ng kawas.
baha kami tani kaayal sa miso ani patakat ulah. Mamaaw miso ani ni Abu Ar. Nanay Mikansya kami ikarista no miso dosari kakata ni kaayaw sa no miso. Mamaaw niyan sa lipay. Umaan ko mabitumuhay no sari kaka. Mamaaw tangilan ko tulon na hawama. Mama aruman haja ko jay katangasa dinii sa ako aja nuniyang mamaaw nanay chufun numiso ko tayan nara ko kalujamak nara mamaaw 谢谢你ani niyan za 今天的敬拜主啊求你圣灵浇灌使我们的牧师所说出的信息都是我们的灵所需要的你的话语是我们的力量，主啊，恳求你帮助我们，能够在今天有一个可听的耳朵，受教的灵，在你的面前来听你的话语。主，谢谢你，那来听kami mapulong malipahagay ko falotso, ham-hamay to suwa dyan miso, hanako amilungot dini kaayaw dyan miso ama, nanay nalihay irakiso ami kapot to teka tengah sai bahkan 谢谢主 pakai ni hangangan Yesus Kristus kami turun amin turun notapan 我们一起来诵读 Nanay mapahimag ko ni ka panza mo nga iso panay mo ang iso a kitaki Nanay malahci ko napalojoan iso ikal matiao in kalayanay. Palapilian kami doon ay sa kaulit niya ako kumihan. Kukulan ko raraw niya. Matiao mipihapur niya to chilalaway in kanan. Paliasan kami to sa lipat. Pauriban kami ang pag-ihay. Now hani unumiso ko sa buwan ato itzer ato atir tahataots. Amen. Chicho. Kamaro. Para to ako to siya ito ay kata. 侍奉。Memang lumipat di 周报还有di play号，下一周9月17日，下一个礼拜日哈，我荷塘米大号马布隆好了在啊米里海，你是讲到这。 几流牧师名单，施礼者张正发会长，罗尼。